Pou, fanatikman yo koman nou ye, nou kon ki es deja, se aktris pa nou an Baby Love. Guys, nou e proche. Gen pil proje, ki wèl komanse kom si y ap travay, ki pou lage, e fan nou yo, nou e te branche, kon ki es deja. Pou, se nou ka fe koze. Se nou ka fe koze. Então babi. Mwen si fanatik branche parce nou kwa mit baga nan men nou lot semen nan, kompon? Monshe, fanatik yo rete branche, gade, nou konnen ki sa liye la, alias ti pou le kaze boy ne sospoa. Depo nou tendem nou ba beze fe proje, gade, gran pil nek lak souban toujou, wade yo, sa se nek di souban. Wayo, tout nek sa ou souban, wade. Monshe, rete branche, nou tabala, kompon. Mette nou an bourik. Men kene de la boje. Pou. Se nou kap fe koze. Ok fanatik, nou kon salye deja se pen nou. Na prete branche paske nou pal frape an pil pou nou pote pi bon bagay pou nou paske nou pa di nou limeo 1, men nap nou limeo kanmem. Respekte, fò nou kompren ki sa yon artist. Nou la nap pull up. E pi tou map fe nou konen pou nou supporte Dopami. Paske Dopami son jen ka fe effort. Li frape nan n'importe fason ke frape. Ou ba de zepe, sa se Dopami ki la. Mwen men moun lot moun, la fe an pou la gaye. Superposé. Bon Dopami ou son ne ka promase bout fe nan la riyan. E pi tou, ou chita son ches kon sa. Non, e le diak mwen eman ki ven le ven veche vibra. Kon sa. Men ki proje sa kwa tombe la men? Ou da kwa tombe, nan semen nan la moun men reton proje ala nou pale de la gesyon an bet. Oh, an go bout bet. Dopami. Para terminar con el mensaje, Cristo desearán la muerte, dice que llegarán momentos en el cual el hombre va a desear morir y no vas a encontrar la muerte. Super bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Sí, yo estaba hablando de esa enfermera, me parecía de todo, de que de baño. Pero para tú, No me preso, va a venir. ya no, Ron. El para el pachao le van a dar los maricones, no sé.